kejang gitu memen tiangnya mau pesen pangseng kiak ngoyong cuma timpal aja mau kejang ajak ke mesado stondene tiang mesado jalan-jalan ngerasti tiba iring ide sang yang widiwasa melarapan antuk pangastungkara Om Swastiastu Murdan satuan tiangi Nidung kuning Dingehangge Nah ada kone ketuturan satu Anak boboto kemar madan indah Gaginane tuah metajen doge Kanti kadura desa Duit duahya boboto memiyur Nah tugas ebidan Ia ngelaku rongan tuah dado Sakewala sesukate pepesan ia menang Jak ngeliunang yang ngelah siap Tu sing ngitung pengharga mahal Jak mekejang belina Tuh Ada siap wangkas gading mangkana Ada masih siap wangkas akupak Lan siap seane mewarna putih Nah, budak sayang pesan teken siap ni entuk Jaga dirasa sayang ang siap ni banding ang teken kurena ni Nah, kecerita yang ni jadi budak ngelah kone kurenan sedang beling gede dia ston kurenane sedang beling gede Jak sing suut nyapatang tai Selit sanja lemah peteng Jak tai doken sampatang Nah uling mara bangun semua Subangun dokang siap Ngepohang siap Mandosin siap Buen manine Medesin siap Nah nawang apa sing timpal-timpal medesin siap Nah ensing nawang Medesin siap endo Luere Magacal Buen sadap nutuh siap Apa anak yang nutuh siap Ada nganggon tuung kokak Ada masih nganggon ulat ketikung Buen sadap Pih Mamahan siap ni ibu dah Kapi nama pesan Ada ngamah kacang hijau Jagung Seraya seselingkang Pih Agak jadi siap ni ibu dah Duh itu siap aneh si donya pangkenang ni Nah kecerita yang ni jadi Ibu dak lakar luas Kone metajan koden bukit Ngaca ia juru kembar Ngaca ia tukang toh Buen sada Di komplek ni melsel-sel Madal-dal misi pipis Kanti sini dang nekepin Ada peselaka Misi masih perak gemblong Buen sada Misi masih pes bolong behal Pih Jak sengon Nah Stondene ia luas Ada kone pebesannya Teken kurangan Kene kone pebesannya Yan Mai kemal yan Nah Dinane buen mani Belilah karuas matajan Kamonyen keden bukit Nekene nyai sedang beling gede buka jani Sekon beli mau pitu terteken nyai Beng-beng ang kupenge Sekon nangyen ngeresepak
Bo. Nah, en wani telekat pianake melahang miara pangada prati sendang pangada ngewarisi dadomon beline dadi beboto sake wala yen loh telekat pianake jog do nyai lebihan mapina jog madang tok bang siap kurungan yang amak Hakeng ranah wake sing domon ngelalah pianak lu apang nyai nawang pih dewek tuyo ngedenang dogen subalantas yo bacang liu anake teke manggur lantas yo mate pih pisagane manjaka pijak lacur ngelapianak lu Kedo nyen pang nyai nawang wih kedo kone pabesan ibu dak teken kurandangnya nah gelisang satu enggal ibu dak suba kone luas metajan marema ketelun dia luas sagetang lekat kone pianaknya buen sada lekat loh amin Dadi kene manu mati amat sedih kingking meseselan kone kurana ibu dak lantas ajak ke kone pianakne kemonyen ke umah dado lakan kingsa marana ke di jumah dado maka siap kone dadongne apa nyai mantu lo pide meratu capi anak uso ajak kemari oe mai dadong yang ada cek ini cucu dadong Dado ni tuong kuning. Nah, len malu. Ya ken nyai mai ngeleng. Mesawut kuranane ibu dak. Aduh kene nyenundok kene. Jangan mati ampi anak nendo bang kone siap nih ngamame aduh nah cutat nih memeng aja pianak yang dini malu nah ken coba memurkin pianak yang nah dan ke cerita jani saget mencelap ibu dak teko itu ya kalah pipis netala dormani matane sumprak nakonang pianak ne Oyan apa pianak yan yen cara beli jak
pasti wani. Sing bener kita ya. Kan masaut kuranane. Beli ya mana kilo. Sebanyak bangkian siapa lama kada mobil dikubli. Memunyi kone siap ne. Bang wakil kekeraya. Loh, diingat dulu saja gitu loh. Saja Jobli. Wih, babak nyai, bani nyai lepas ke bebesan beline. Jani ale piana ke ngala ajak mulai karmacang ngenggalang kone kuranane ipudak ngaleni tuang kuning sage dapetang ni tuang kuning sobat cegek ton ngebaju luwe lantas ngenggalang ajak ke ni tuang kuning mulai marana ke jumane jangan galang budaknya mak pengiris laut nyaut nyangkal itu kuning ajak ke tengah alasu nakat di tengah alasu jodoh gango di bongkol kayu pih sakit ada dari olah sana nyaut itu kuning tersilurino aji ketemu ditulantasi budak memadang bidu sahasanya cah gedebonge entukan tidak laut ia mulu bangun siap nengak. Nah kecerita yang nejani siap rei budak lah kone mati ulian ngamah gedebong ditulantasi budak ketulung-tulung Deora tu piana ke mati siapa bangka pipi sekala utang eliumi Deora tu tolong nah gitu kone ibu dah lantas ia nyesek ternyakit adik ngemasin ibu dah mati. Nah timpal-timpal aja mekecang pi deket satu ni tuang kuning ini sampun mang mebinayan mepiana loh yaden wani piana ke puni ke padu di subani kele pada megugam. Nah timpal-timpal amun malu satuan tiang ni tuh wih ada gua malingkut satu bawa subuh om san